Association of Teachers and so akasa watch say akosombo dam ho nsensam wa yan fa churchofo anasem paso ye hwe nwomahua ho nsem anka ho no ehadwene awie ye nana obire yeboa ebedi enkomobi Deputy Attorney General Ora Alfred Tua Yeboa wode atodwasa galamse ho nsensam no adanse a yenyanti ena amanuoma ekachi yebekọ asuojaman mansinimu na wasi wo hene foforo wode nsam pii ena atodwa arawo sambi asi ewotafo pankrono ne yezete kyerese mabru no bi akoko amameka sede nipa baako wahwene nkwa nana kwadwo amoa ampem okoje abo ene nsamtrofo kasa na okyera sembi mu Ghana Journalist Association wo mo so na ebo amane ya wo mo kyerese adohye bi ya nansentem okopie mu wo UTV na wono mo hya ase ase wo mo kasa fa United Showbiz na enano oda ekoso no ho sisika yetwa se wo mu ntua no ehya nana no matra nkonwa ye wo awutu na kasa mo kyerese asam no edika ne science o maka bia kyerese nsamtrofo afoforo bi ka we no ho ya ne nyina da basomo na mom shanonso sansa mo do nyina diadem live awo Facebook wo Sompa 93.1 YouTube no aye Sompa TV wajon kyera na sensusue no ene de no obuo kwa so aya na wo de afọ de amaye brepam ya bakenkan ne nyina da de amam na mom wo no sansa mi wo pa bi no wakenkan ya www.sompaonline.com www.sompaonline.com kwa obenya bi na wakenkan enyuma ko bi adaroma na won maso yasene awie asamno ye tietia 21st clinic sabra yawe bia ne enye won famfiri mu ye dimu akotre ene sciatica yawe no ema ore mfisa 3A herbal center waka won ho bara oba ye no na wodi koko master no ankasa aba eji ye free sisia de wo hawo ne amane bia na yemtimu na wa ye adwuma no kama Tabita clinic nipa na wo Dr. Tabita semodie monfano emra ni nyuma kopi ana wiei omuta ye china na kwabana kesse ana afei akosia ejewa kwade boatin nsamtrofo nhyiamudie bi akoso nyina nkyerese oman oswafo a ohekua adwuma ho nsam so yira Brian champo abetifem ra sebetwani wona wona nsamtrofo kasa na asema woka nyina nkyerese sade ye sene sesese ba bi esese ye de to no ya mfa nto so a ebefri ade ato ene san ye nyina ye nim de asi ya akoso modam ede abre adehye ya kyerese wopa ho ba bi a ohunu wasremu ne science wahyese sika bi ya kyerese a free World Bank honom no enko na enkotwitwa emfanye wo $40 million a ya de se ekọ na makuafo na adehye ompotem ho no onye wo ya ansa na no achi mo hu kwan pa brothers and family on the Volta and eastern stretch of the Akosombo Dam's path. We've all witnessed the devastation as a result of the necessary action the VRA had to take to save the Akosombo Dam. As a result, several farmers have been affected. A lot of them have been completely wiped out. I have directed that due to this emergency, $40 million of the World Bank funded Food Systems Resilience Program be restructured to restore farmers fully whose farms have been wiped out due to the necessary action taken by the VRA to save us all. Brothers and family on the Volta and eastern stretch of the Akosombo Dam's path. We've all witnessed the devastation as a result of the necessary action the VRA had to take. Yera Brand Champo achi mampani na nado dankwa kufuado nso de nsam kakra asoso. It's important to stress that sustaining Ghana's agriculture depends on the youth. The youth are obviously the future of this country, and we count on their vibrancy, fresh ideas, and innovation to improve our collective fortunes. Agriculture, a major sector of the economy, a waste of participation of the youth, both educated and uneducated. Any year, Chaguye Mampani na Adodankwa Ekufuado. Na Ghana National Association of Teachers here 20 kana samat one man national president Reverend Dr. Isaac Owusu one also so bibi dia baya watch sa kwaso boda mono a na santem won panyifo bi ye no nanka wo se ehun abajoko ya bante ye no wade asoye a ahwe mo Ghana yehuma sia won sam so eka ho bi wo se ye kan koda soso wo mo ho akapa chichiri won mo ko suku enti se kwaba no se aba
boy no tia bejoko na wamfa so ye hwe nwoma sua won so anka ho a ebe ya dai na won mo mukọ suku e wo me ya sa wo ye na we ato wo mo no enkoda no befa so na won mo sua de wo abra wo kasa no Sompa kase ye twi bi sei e no ka ne semfai hefa na yakobo brazil teacher ni na sabe ono mu ensu afa de nyama nyina abafa na yakọ tie ni kwatena de no na wofo omusuru gudem eti we ni national security issue enye asema here about teacher union and as a Ghana Medical Association oman no na asema fe ye duru sa so a oman constitution no e show man panyini se unkuto na to declare ti bia bi an emergency se se ayeka sei ta ni pa tu we eti se nso no ria enso abu kama fa a chance da so ni breben na bewe enra anasa ne anachara interministerial committee so mo panyini ye no ade mo ka ne se ya fa minister of education so anka ho minister of education ono na sambo fe ni akese po nyina e sala se mi hu na ntie mo panyini committee o tie no oyi yewura oditwum efirimu eja mo fi dikese die efras makaso menwe me fa so asre o mo panyini se bia na ewo ekoto butare no yentimi nyi education ministry entry ni se bia ni we afia me fa ofi de so atranye sinse oma owura oditwum ni ministry no e committee no ho ni enso kwampa e befa so a e se wo na wo ka se ka BC wo ho na wasi wo ho a enkola we no yentimi mo ntro wasi se ka wo ho na ana BC wo ho mo ntro because bia no bo mu no o mo tro ye eti no se minister of education ka committee no ho so so hwa kwampa befa so a obeyi na kire-kirefo ai na djumafo Ghana awofo mofra eye awofo ne abayo social content mo ko school no fa na do mo ko mako sua di ni asabwe no to se ne teacher union no ala to se ne Ghana Medical Association I was your worry national president the man not Reverend Dr. Isaac Owusu no watch us abajo ko no aba no watch no wasenka ya de ya so ya wo show man Ghana nwoma sua won sam so kan wo sane be ya bebie ni a omso beka bi abusia yenko ya nimu wo ensam foforo emu ye kwa homa no so na ye ne na obiri bo ahe adi nkomo na ebere bi ya twam na wo ye twofo abadi akire edema NPP amanyoku no na wode atodwa etrese asam bi edika na kan woso ka visa no so eye Ghana ni na ene sen wo kyerese national cathedral na yesie na ho nsema koye bebre obi ane sade wo si church asem no ede afa ebi kyerese ebre we pa ne bre a e wo se saa cathedral ho nsensem no ena wo se yedi esika ekohyemu ebi nso kyerese eye ebi nso kyerese na nando dan kwaku fuado wa no ahya wo bo a e wo se wudi so na wono so ede na no atum tie pese ye kwa ahoma no so na yetie ne nsam a opese wo ne nsam twofo eche ene wiase nyina so aso atibi na sa wotime nka Sompa TV so ni ya da asem wa ha wiye yo majoso na wapom te sai na me ba roma na wodi atodwa etrese asem bi dika ewo national cathedral no nti opese ewiase nyina ati woda roma ya pese yete won ka won nsam a wo kan ni yie pa za men saba am ka bi e ni bi atam me ka san tie dia mara yo ka pika sabi se ye ni nia ansana ya ye ni e fata e pikasa ye ni nia mane kefie ti se Ghana o hwe da bi a ye we en sure to kete da bi akwani bebre nye ebiri me huna mane akwani nye siku dan bi won so muna na se be pono o de ye da ye national cathedral ko fwana che ananko kolebu dialysis machine eniho dialysis machine eniho incubator bede je nkura won kwani se fakan ono ba akofo no na oye la sulama no de to incubator na ye ko pasika te no ye ko si sei cathedral na yo jura kan se cathedral de be ka se be ka ye roman fo ye pa ni cathedral ye duma kotem ba mi ami ye roman ni no mra enya nyu se me ase ma ye nsi ba mra ba bia ye wo tete no ahokyere wo mu na no hwe TV so pa ni pa dasani dialysis na o twi ase ni moja ba kwata no na ese na o twi hwie be mo 400 Ghana 4 million ni pa se ni beti benya sika na ye mpesa nti de ni ko so na bora cathedral so de frasi da bia betu amani wa na amani ta so na ana sa ba yam cathedral de frasi na no be chicken ko mu ko so ke ko be $300 million $300 million no obeti man na dialysis machine any incubators regional hospital organ na nyina obeti man supply
na sika no je se ye na ne ye de ya na ade ye kuma wufo na ba shefa ba kusu enantwi ato na bia kwa wakosu bia na ma nipa ma no nipa bebre mu obi to sika 5,000 na odi ahia ana odi aye nchechera obi to 2,000 odi ko tahwe bia ba bo no wo nya ho faso obi to 2,000 odi aye gbegbe no so wo nya ho faso obi to 2,000 na odi aye nchechera ana so mensa na ni nyama nya bia tadi Sompa mo da 400 million akwa cathedral ale ma se no bete me kwa kanso abere mpekasa me dia e kasa no me po me de biguso me no koreko me no kore na me ka ko no nya go to some of the hospitals mpakora ni ho nipa de the from team na andre position best na we Ghana habia so be kana me kan di we nya asem ya wo bi samiana me nem kai me nya du me kan du yo nana wadawoma nana e owura tie so Kasie Duncan William on issue da naba asofo Kasie oba nyankopon ko asabe na tetami amede me masboy ni nje communion kokora ache amede be kora nyankopon ansara be kora bere cathedral no ho sika sebno be nhuniyi na me masboy ni abem de communion ko ya achere de amede me kora de me se be de kora de eyefon some of the issues we need to be addressing them as a country. Abanya Zagabia Musa and MPP on DC, or MPP, or I'm support the cathedral. No NDC, or I'm support. So I'm a man. But I'm not going to know. Blasters Echo Kata, Mumma will be $100,000. $100,000. That is machine that provided. Who do incubators are provided? Brazil man the place is Chicago, and now my Brazil or China. I'm not walking. Oh, I'm the man. I'm in here. What's my walking? No, be about it. Nana, what aroma? Nami Busasa say no, Sadia was here, be a 7 Museno. Na, o sheba be a Jumadian pompons on a dura say no. Ye bet to me a Franco for be a so Mudia Musama or Mina Bocana. Oh, Madam Machamagino. The timber, which you are men, Yaman or some Yaman or some and the men of Kuranameka. We are Ghana for Manda Market. We are making no promise of Alaya Casapa. No person was so pampa or Benjimat, Udimatama and Fama. Udimatama and Fama, the Nifi. What I said, men of Kuran and American, men of Kuran and American. Go to hospital, go hospital, Sabia Pa. Koshe baby a bida, koshe baby dato, koshe baby a bida from. I want it to my. Yes, cathedral. No people for me. Minako car. Very old cathedral. St. Peter's Basilica. What you share the dog? St. Peter's Basilica. Basilica of France. It took the Roman Catholic Church 220 years. 220 years. Oh, I'm the National. What do you more no more than what you look at Kindra Munshi? But I'm timber being the man. Roma saw the Debianaco. Be a Roman, now so no quite dear. Yea, here and say I am. And then I say, Yan Twas or Nayay. Cathedral. Aye. Oh, I said we already said that we have a cry. It's my bunny. I was no. I don't know what about crabberity. Masuba, I mean, the other Duncan Williams is with an abba, Otabel, that was not. As of like I see, I was somewhere brutally. Pia will be busy. Now that crabber music, I come crab in Buya. Now, I'm very good and I love my Lord. We don't need to have someone trust on us. As of like I said, I better go to that we will know so the way. Otabel, Uti. Mitchell Parana. Anyway, Duncan Williams, all the two cultural me actually. And saying, will be another issue than another. But in a few, I saw it done with Bruchero, I saw it done with Bruchero, but was not done the pre-pa. That's not running Uncle Pancasa, the Bia, very Sicatan, Cathedral, Benhumi.
Mamma must buy me and just be a more Mary and son of my benefit for class room near zero. This is a misplaced priority. I repeat, it is a misplaced priority. Look, my mention will be you. I'm the Gabanaya, dear pa, where you preaching in high school. Why, yeah, dear, W. America. This $300 million, if it is true, and Caban Bessie, tertiary, free. Government could have used that 300 million to provide free tertiary universities, college of education, polytechnic, free. 300 million could have done that. Now, the call task meeting, the Chicago because to Ghana about education. Listen, you are saying, senior high school, senior high school graduate, and Subia. So the $300 million, but even acquire tertiary free. And then people will get blessings and pluses. Nana, every Mayana was no bread. Why? Come on, some yeah, about the baby, the baby, and I know everyone from home. Maybe no crime, can be having a tom. Me and Copper Obama. All of you cannot credit the outcome we are. Now, on what home. We didn't come concerned, I'm a damn. Oh, we must be honest and sincere. Yes, I will borrow. And I will be so busase. Sansem when you know, Baby Drew Hammer Wakabi. Nebra Najumadi no air pin pen, so I did a so called both for me at the end. Nana, I don't know one to whom I'm penny fuante. Now, man, Yabe Drew has a cananya baby. I saw a man in a channel woman, Jenny. I saw no Yama, my chamber man, Jenny. You who she say, or man penny another dog who for Baby Sick and more mine, Anna. And some things about the Sick cathedral. That from the one, none can just no. Ghana, baby, I am necessarily by a cathedral. Cathedral, yeah, by a mountain cancer. Free senior high school by a like a free tertiary bar, because of the free tertiary buyer in county plan your campaign. You. Senior high school free, tertiary free. So the amount of money I would have sent to the cathedral, you're free tertiary. It's about me and the neighbor in Canada and Canada. But we are coming to the member. Nana, was in area. Yet I was Papa, and I will be one. Can it drop for the NPP? Amanyokun. Now, and another Ghana Bar Association, a lawyer for one more Kabumu so a friend some for to one money more. Now, one more chair must say, Asa by no galam say, Kono, Paso Kono. One waka sano, and you may be a war ye, so fun as so be our bachelor hono, watching Katuano Kwa, one more. One was a one mood to a name, mom, so be shasia, war one mood to another. So for in Yadanya, dear Barno, actually one. And I'm sorry, so I'm a deputy attorney general. Ora Alfred Tiara Boa, and a Sompa. Kasa watch us wedding in original dance here. Woman won't to mean can some fun to a bishwa bra. Wouldn't you dance here at the fun Jose be any passumacy and as Robin Tim who said was sponsor will be so on to gala I will my ganimu. Nam shunti Sakwaban say and chill will be a politician be so one to gala a dear no quack with Ranua, not just say a siano no. And I'm soon to work out at Ghana say. Woman will be able to me a quarto, will be able to me a quaposi for Akache, Aqua or much to some will be or bentabia, war abamu, ya one no sponsor will be so uncle to gala, ewo, Aquabana san will bet me actually nipano. Nemum sapas, I would do no kind of trass hadie, or memunyati apine, a bit me a jedi. Mra assembled by a police for a Fimuna area, no, the report on every yes, so a Duma investigations. A Duma yen say, we invest on my no, else a Ginaso say, yet Fimua, did make Ginaso and Yam Rabbi at the San Nipani be a quarter. So her reporter, the chief state attorney, yeah, or your ministry, who sign ya, or Tresse, and I say, Tresse, Nipana, a bomudina, no, me and Sabiuma, or Modia, you say a dancer or what, please wait for more trouble, and Fimui, happy, it's me who be a Sadomo. Mama Cano, the near dancer. A link almost and as a cast of and a moye way, and as a moye way. Now, the teeny, so combining sight, and I'm really gammon inside that. You don't say, you say, quiet, you say, so some evidence on the elbow. The next one is a why and a says you know, and I said, why and it says assassin. And the next one I eat me a go. You say, I say, you say, assassin, say, quiet, no, sad as you know. But answer because a lawyer, and a
na oye saa de no eso bi connect lo ye say ono le koye saa ne ma no ana so soma me koye saa de say de adwen ko no ye share report e ba ya ye review ye no en connect saa nipa na ye bomu din say omo ye saa de no to any of them anything a report no ye ota ya ye decided by e but una different ya say me a over the Ministry of Justice and officer Attorney General say ba say omo review doctors a enye task play enye nkragro it take a whole lot bank ministry especially Accra your team so that's a public prosecution division your team various teams are groups of me adwuma. I was only attending care Deputy Attorney General Ora Alfred Chia Yeboa. I was saying, quite an emu some from Naye, call a Sujama mentioning more poye, mantam no emu. Why, ya mamma and money more do him pon for frocra as so. Ya, Tressa, one on a say no, obedia dear, a war, a Sujama mentioning more, a poye, mantam no emu. The dean and his Royal Majesty, a kusika brempon, kumisa serkuya or tosso and watche. Nanen some more dear to Tressa, I'm on your phone. Sesa bi omo so omo nye adwuma no a ye de ama omo na oso mo ye no a omo so entena da biara da wo mbe tata wo mo sa kopem se de oso mo ye no omo ye na ahoto ene ani getimi ba setere mu osebin tu osi abura tu anum etwam kodubo so a akwan aye nam so a ye de ba kuruwe mu no enye ya kasa ho kakra ma hye ye bo sa afi we de akwan bi aso mbe ya amaye no kura ko afina ko wiye munye ya dom na de se fata nu man no enyina ye sanka na bebi adu ni de am se edu bebi e behwe manim se mo anya man ya so ye mamon na ezane se ye wo ya famu de na mo so mo afamu de nti bebi e mo afamu de de be dan mo na chezi ma ko si se de ye sanka ne ye sanka we eye obrempon kumisa srakuya wotoso enwotwe wahen foforo kra yede na si akunwa so wa sojama mansini mu e wa poye mantam no na enu achi ena wode tuja kire se pani pade ma NYAP anase NYA ena wode atuja kire se wono so no o wasem bi ka kire no na edi na chi e kire dan amamre ni amane kwanso abrewatia ahwe abrantie eni onyam ni abrantie a wowo sebi timani abadaye abrantie a wodwene enuman eni esojaman ni amanfo nyina ho eye okusi ako ebrempon kumisa sako the 8th ene abrewa eyi pom african mu a amamre ni amane kwanso yede no ebe kire omamu ni nyina memane trenkwa esan esre nyame ahonde nyame nyansa a ebru eso edima nanyi okusi akobrimpon ene ya etwagu ye yewura payos nam hajide Nana Frempoma Sapo Kuma wano eye titinani a wada CPP amanyoko no ano na wachire mo sa wo hwemo pa no a electoral commission ene NIA ena Ghana ban ama won motumi ya safa no se guarantors ane ade no nipa be se edu ya wonia obeye de atara no wo mbetumi de wakwa akogina emra ano na sakoba no se enei wo bia ye na wonia no watira nipa du ega ko be du bako na wagina mu adi adanse se nipa no ya Ghana ni enti yemma no sa voter registration exercise no yemma no voter ID card ne kaka ho a na sa isi wo mso so ewo ensem bi ye wo so mu bisa wonom na wo kire mu se we no kura ampo no se ye pa obedo so bo abono a enai ene isi wo mo de mu tintima ye pa na na Frempoma Sapo kuma wonne nsɛmtwerɛfoɔ na di nkɔmmɔ ewo enkramantamu ye nam so a wɔre sansem wanyina da ekɔtudwa me appeal to EC say oh your institution omo no motumi no omo no mbetimi they are working with NIA omo taking a data data it's so much money say omo no say come connecting with NIA ho say na be ya nipa na ode ne Ghana card ba no so wo ka kire say wo ma no yete nipa on kan ni ono system no and I was say obey number 1 or number 2 na hiti NIA na hiti NIA na hiti NIA by the time I hit it all 10 times no system must reject it is a system the manual it me a sign register be and what you know from digitalization one sansam no so ka be fa wo say easy one man yomo me yi
your target crowd. And I believe so one of the reasons, and I'm a concern because one of the reasons is the inconvenience of our go through and sign away registration. Life has moved on. We've been digitized. Innovation is working. The two baby some use technology now what's currently and making life convenient and easy. That is the essence of technology. I was saying our registration or that system simple as the way mumu. Now I'm planning data and information to all. But it's so bad. Now or the guarantee now populating forms no. By the time of the EC office it's already populated form. Now my life is simple. And that time maybe we have gotten more. Master Mano, Master Ni say the institutions of this country must work together. Who say of the intino. I was aware that any dema CPP amanyoko no na from Poma Sapon kuma. Ekuo bi wa santememu a woye hwehwemu e de boa asantemewura dwumadie na pani ya woda sa akuya no eye nana kwadwo amoa ampem okoje abo na ekasa ne wo kyerese hwe yewura ni bra abere wa santememu no enya de so mbetena sesa mu ohini bia no sabi abefrantuma etiacha acha mu abetu galamse bia wo kwan na chi hono mu omo ntwema no kora na hwehwemu bia wo so mu ye bia so mbe frisa santemewura wa kyerese ampa ketasese prokanka ne dwirim ene ne ma ekoso empo se bia obi fa kyerwa akwaji sika edi akoye galamse ni ade ya nyina ya ade a okasa editia na wode nsɛmpi amansɛm twɛfo yewura ene na manhene ene na prempɔnfo ne na ba ahemafo ina dikrofo ina chiame etnase ewo manhia ahemfie fa ko a ɔman no ehyia mu ɔmana nananom ahemfo 64 parliament chiefs ene na prempɔnfo ne aba ahemafo asoti sɛ ɔhene bi ka sɛ yɛyɛ kalamse ewo na sase so na sɛ onim ho maachia ono otumfo de onye ntum efisɛ ono de ubesu ai kyerɛ no na ɔde ekuru no ene ne kwaye ajapade ɛwɔ hɔ de ahyɛ wonsa sɛ kokɔhwɛ so fama yewura enti obi biara a ɔbɛyɛ kalamse ɛwɔ ne kuro so a amfa nananom amamra ne amane kwan so ene aban 1992 constitution amamra kwan so no de sɛ wo hina wo bɛyɛ saa de ndie wobɛduru manhyɛ himfi a ɔno otumfo obetu ade so na wowie ya no nso so amana anso ho a wode nsɛm bebre ana atodwa na amoa okoje abo de nsa atodwa ne nyina nso so ɛyɛ de srede kakra wode ɛsɔ so abiman ene ewiase afa na nyina sɛ nokre ahwease ema nkontompo adiade a na nakwadwa mo ampem okoje abo de simetu nkontompo ade so na mede nokre ababetra na akonya so ye sɛ de ka bia no enokre kutodo enti misini pisini pose pekino ma wahene waje adamude ena nanabu abasa wono so waje adamude me wa dance ye wo ho empo se Supreme Court no mpese o mde me kwa me di dance ba bekire Supreme Court judge ma wai hene waje adamude afri wo mo ye kalamse ne ho a me wo adanse me wo nipa danse me wo video adanse ena me wo audio adanse patim ena afi so wo hwe what saying Crowe so abodom ono so patim abontem patim just say me hwehwe mu bia me bia na dance ye ka wontie kodru mi wura ni mo se home na na de wa ba de no kretrodo investigation amaye e de akoto ye wura ni mu na me ye bi twoma hene tam Opania wakasa ye wona na yakofara badema eku afense Corruption Combat International Investigative niti ene nana kwadwo amoa ampem okoje abo Sompa TV suni adesimamba wote yanka wasantimantam Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 so ewo pono na afenso hafo na mpotem Sompa 90.7 ewo pono na po yefere nyina ne yakabo mu awiei yeden sam no mawo yebeto nkraba na ansa na no 21st clinic awiei wasome nkanche oseka wakoma to yam yare na atena wo so ache efiri wo namrom kosi wo pampamu a ejeje wo harawa ne wo brebo anya adwuma ye no achi siatika akura san tato no de na yese eni da so asane sa waseka makoma to yam emani da so no ensa nipa wote ase a aduru nso so ewo honom ne science bra ye wonfidie wo ho ye wakade ne niema bia de beye wo nipadua no ho adwuma na yaje wo afiri siatika yare no mu wiase nyina obia etumirika eba 21st clinic frisa ye na yaje abasobode ne se siatika yare no yetimi tu ase wamra emma biemu yamkrabata bia ben wo bia ko hono mu a ba bia de ye no e no BCD nyina sa ane yare ka ho bia so ye hu adwuma 0540
311 0540 311 311 busia wo de ne ye de he ayam team koko anasisi ade koko na fifire henefa wano maduru ache ana sabi aduro bi a wode kan no ama asu bubu sabi nyensan su bebubu ma koko nso so bubu de na kyese wo ya sa ba ye no wo asambɔ no po yie pa ko akoma to yam free a herbal center na de aduro wode aba ye fere se koko master no obi a wanya bia no bia hu sampa aduro ye ka ho asem no yese bia asem twrofo na ha ye ni na ya ka asem na se bia ya ton ade mesrawo bomode ma won sanka bi betu susi ya na se ayam tim ana koko baby afifiri bia no koko no ebe hyiase ya de no so wonom a wobetimi afoka akọ baby atukwan akwa mansa na oba de opesa wo ye no na watumi aye Francesia Mr Heba Kolinak sanso na apidang ne da ne heba baby etonro bia no wo so pe 3A Herbal Center dura ye fe ne se koko master no bi 0546 107107 0546 107107 na wo je wo ho achinya ye den nipa da wawi a Dr. Tabita Samode mon farmbra efi se di wadi kan ene etu na chirija ene sen wo ba ye obi ahunu sampa dwuma wo ye no enya sam keto akura yare ne ye de he obi de adura kan wontumi anya yare na fe na eba e woni paduanum dada enam yare nyensen na wo pe na se de pa na ha wo ade bia wa hara wo brebo wo tirimu kura na nema nko yabra na ehwe wo nkasem wadwene mu umogya mu na yehwe de wo ho na yentu ase bokọ ebra emabiem Tabita Clinic wasini pa na wawie kura no a mode momfa no mra na yenya adwuma no kama emfama na mu yare nyina so etu ase be ma waye mmere e wo mpamu na nyina so herbal treatment ebetwa scan massage papa bi so ebetwa e de agu Madina Firestone Food Bridge no first food bridge after the atomic runabout shanen so say kuma se for life alignment ye wo horum takwa de na afesu sunyane 0260 196219 0260196219 wadada roma ye to nkreta ne abaye ba nsem pi aka kira ye de besoso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Honorable members, order. Mr. President, on my morning in our ATL. Run. Meda wunyina ase sɛm mo president ɛyɛ de adura paroni ba emra ɔde ɛsra me ho na matia sikinken asɛmi atɔ makoma so sɛ Ghana ni bia emeke sure sɛ ne sabɛka adura ɛfrɛ no paroni ba me bi ɛwɔ ne fie na ɛbɛboa sɛ yawo osisi na yɛ oya ho na ba bia yɛ oya bia ɔde ka ebeko yani finance minister ebekasa na oman budget yayimu 10 billion Ghana cedis edi aboa adwumakuo a eyesa adroi na nante ne maba wa oni adwuma yenso so enya bia ye paroni bam yesisiade ne honam ya adro son konkora Ike Pharmaceuticals Limited diaba FD aje adwede nkra troi atum wo medi ho ya pa o ne nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita Clinic e na wokɔ me de heba de mi nkobie mu ya kwa abre wobekwa wo ho hwe ajadunya abotre na Tabita de omu da soronko nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o medwunso so a mete yaw na sene machika sai tutume na me nan so ayetitriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure medwunso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na meti sene ne fa ne si dwame na mani achi woso
so misuro kura se wan hwa stroke de ne ho bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wan tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe ewo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo medina firestone footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 ene tabita ya pomudini. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. TV Emma Akituapa. I was your friend, the most Samaja Brachan, ye, affair to and some no as so. And no power, dear Chebia, my dear son, I'm on a board a free to 4 pound chrono, and the other bracaba, but there, Judge Musse, about to Quabia when you finish no edunu enum. Kwame Owusu Banahene, Nipa Benum the Sekai and Nepanie, our one no Amameka said ye, why Yamidia. Na Inchemu ya, a bayon just a mabron be and another one more contoqua and renumbrano, a water 4 pound chrono and ne adabraka. Na obi nim de kwaba ye masse kantwe kwaba mu a abrantie wati nananom saa. Anam so bi ama so mpaka se bomoden ane abusuafo no bidin komo na ansam mo de maye no ebini. Wasu kwa tadi ya usuhaba nini tibenti sudi wana bidimi kabaka cha mise sister obani ya wana seka wada intimi dia chire kwa hospital amusebe ya bia omodeko ye intimi anhwe omre ne ko no kamwa intimi abo a chire sia ye fanko kafuchi na ne dia chire ko afani ko do wana me bani o ma yire me na so ma me ko me bani nti e bani da bad no fa chese wa nyunyu ana metie mo ne ye o mo se bani ko ko na so bani ko ko ma me nya kwala me ni mu bia wo ye ne se o mo de me ba fi enna dinda ibi ko me enna pa ya dinda ibi an ko me Johanna police for aba so mo ye hwehwemu o ma kwa ye ma chi nipa ni bi atenya mere ma o no mo nya ndi se mo ba ya eja ma hwere ma de pebi de pon ka sia pa ena esu God bless 27 years we ba on pama obi na wana second akunu ni ntopa sada brakafo na anka so ma ma je say da bia on baba ha be di course da bia on baba ha no ma kan agude no ma kan agude on baba no me aka agude I was not just no dia na ba wo ni na kasa no ye kwa ma no so nan ni amone boni Kwame retu akwa Kwame Akosia Kwame mahai Madu so akosia na ho boko de akosia no boko de sei sa wo hwe de atu a enye boko sa na akosia ma me nkoma ni me san se nsam na no den anope se de wedi ka abo ma me ni masam ene ebusuafo eni masam no akosia nyamre se asam yi ba yi uhun se ementi wo mo mpotem ha titiru pankon ha de akosia o ma so ye dina prim se enya asam ketwe san se omo yonku Kwame Owusu Banahene asabe wato na mo wonse do akosia enya asam ketwe ni nyina kire se PS so mpidi a fanu mienu beche pankron no na fi adabrekafo
we na ho den we na ya pa bi akire anu na di kiti saa me na ebe wie sei agosia mranti wo mani abre no ma me ni bi ni nkomo esan se omo so dia omani abre a me kasei ebi me nka ha mani a omo bodom pima che se enanya asem kito mini a me ma aha ade ba Sompa FM so ewie yi yo me hwe konya buti ye ne se dia mu nyina mo group ha no mo a enya asem kito e na kwa osha the way ni esi abre no police for there do mo be no akora de yehu omo yehu omo ba ku sei na de ntina we so timi free ukrom e ba ukrom de se kan ne acid be wo obi ku no ni ya ba mo be obi sa kasa de na mbe kwami ankasa no mo hwa ntoko bi wo ne ntem free onye ni po ya basa ewu wo ba kwami wo ne die unse kromu ayedi sauce ni nyina kura be pa mo ma ku fie ma mi sauce mo ne adabraka no ye ne wo mu ni wo mu ntem pa ma ba jeje nkrofo fon abebo ma me fon no ne yesi saa ne ma no pere mo ma bia NCBM eni ya bo mo ni ya bo mo a tina ma twa obi nsa ene ma twa obi tirim ya nkwa asasem no enji sese no mo mranti we mo sese mo abo mo ho anu a nwumre yi mutum se eni bre wo mu no ye mpesa mo ye ana sambe ye ka tire na mo ne mpanyimfo e okuru mu ase so man kasa tire mo enim se funu no de o ma ko ye nua no ye ni we ka tire mo na de adabra kan ye benya ne de e funu no kro mu nya se o mu pe funu no ma ko si adwobra emperifo we nya adwobra nipa ni ntimi nsole agi abane o dabi magi abane o dabi abane o madi abane chimo o ma sai ajo ka fo no mu se o mu betra so o mu timi ntra so ya ti e ko no kro na nyo obi ade o nyo mo dia ya ti e kro na mo be dia agro na mo se be ku ye o be ku obi o timi apra na fifie e de poison aba wa poison o na kwasia poison fifie ade o obi ta na o kire o akosia we ye nsema ikoso na akosia awro se be yim se o hwe kwa mo su bana hin no a enne no ma me kire se nka wotu kwan no wakọ abuchi memu empe ofira no a yes wo kon kan na nka wotu wotu akọ na abuchi obekọ na awro se mi ato no nti mranti o mo ha no de akosia mo ni abra kase na nso no ye ba ha yo principal aba ha no mo asabe o mo nyina ejina kwa mu ha no mo hwe se dia ye sai ko etu anama eko adabraka ho so ko hwe se dia ho sitie ho so no ko no ma ko mu na ta di pankro no so ba no ma dwedie so enko so sense anapa no dia o mo no be ye no enam so ma stress ho nyina no o ma tutumi eni pakura na nka mutumi pia abonten awie ene ehu se mako bi fia abonten a fia o mo be aba abonten o mo a bibi hen se okokuru ma akọtọ ade no na odi akọtọ ti akosia nya betati principal ha de ba bo de omu wo ha omu guso omu kam emofra ne down ama e wo ha no ti akosia de akoso no afa ya wo ho na omu si imam bi afiri wa banti omu be siesie ye peace making meeting bi omu be ye ni imam kro bai eni kwasia imam na ba akosia Rodi anode abusia mo franchise Madaroma ene die mu mo fa anche kasa no ano hye yamane boni kwa me redu na ye ne no kasa ye no wone wo manfo bi a wo mo waterfo pankro no ene kodi nkomo na utimu sa de hye no mo wo mani abrenti kasa no anode Madaroma mo franchise ye ko ewutu senya abato mpesua no eso na nanan mo atena nkonya ye ho kire se asam no ba bi ene nam no asam no ache anti ombetene no Oma friends am trofo nhyem die den ewo ewutu breku ene na eja hene de ma ewutu breku na nanamo atena nkonwa na o kasai nai achiane champon kuma ya wotoso miensa etere se asase ho manso sem no ono woni ba bi ehye da nti wakire wakire wiase nyina ba na watwi no ma press conference o mi ye no oma bo breku nsase bebre se di nya yo amode mi wa yo amode ba de first you say mistake na bore ataro why no abobo say de no nti on say press conference no we do back na say yes sir na so yes or the dom ba ba dia yes to break for already say you be say na wie ye no so ahemfo no bi kura so de na ye homo so bukura fukura che na o te microphone animu na o kasa no yenti o mo nsoy am kasa bribi besi kasa brekufu de yeni fi yanko ntokwa da nti ye be ntokwa bia
nti abansɔre na ɔmmɛboa yɛn na sɛ ɔmo pɛdi a ɛne ɛbɛba ɛnifo ɔmo wɔ Ghana ha obi a ɔyɛ IGP ɔyɛ president ɔde hwan a ɔwɔ kurom ha ɔnim sɛ ɔbɛtumi akyɛke aboa na awotufo agye ɔmo nsa ase no ɔmo mboa yɛn na da deɛ fɛtɛfoɔ yɛ no yɛn yɛ ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo ni asase o to. yɛsrɛ IGP yɛsrɛ ɔmampanin yɛsrɛ yɛ regional minister sɛ asɛm yɛ a bɛtɔ hɔ nom no ɔmo nyinaa obiara mfa ne ho ngyem na nyɛ saa deɛ a yɛn nso yɛbɛto ntafi kɔkɔɔ akyerɛ fɛtɛman. We are national security issue. Until we are calling on the IGP, we are calling on the judiciary, we are calling upon all the stakeholders. So, woman in Ambra, no more better, now I would to know, say, Yanko, Yanko fire mob. Abusia, we are some for your queen. Ya kwa ye nim na na sentema baba de jasa adehye binom aya wonum yesu se wonum ye MPP mabunu bi akobora UTV enumere wabra na dwumadie ekoso ama meka se won kwasa sene o ma bi mu krampo ekoyiye dede ne ade a na asem no ba na posifo de wonum ho jim amene court wa hyase mrante kwa na wonum koye no obibia danwe so obetimi atua 2400 Ghana cedis na wonum de aye asotwe pa enam so ama Ghana Journalist Association GJ mpanyefo ba monte so kire se akwadu ya posifo kwa de boss amrante kwa no emu ha sansa akwadu bi wo ho no na sa de bo bi a aya na pempi no no sabio ensu agina mu no aya na eswapa na wo mo de no de enkom su se enkom de kwadu be sensia ya ba akoya ekwan ya wo no fa so mu wura mu se won ma fa mra kwa so won mo ko no kitakita anuoma sabi mpedua so etumi di awuo na wo mo kwasa se anuoma wo ho no eno nanka o mo de koya anase mpo aposifo ade bo brante kwa no a anka sika koto je ye no kemu ebeye dupa na ora Albert Jomfo wono ya president ade ma GJ wono sompaka se kasai echirensem muchire. We are of the opinion that under the circumstances and based on video evidence of the happenings on that fateful evening, the charges preferred against them were not far-reaching because their actions should have resulted in the investigation and attraction of the following charges. And I name them. 1. Unlawful entry. 2. Rioting. 3. Rioting with weapons. 4. Assault and battery. 5. Causing harm. 6. Threat of harm. 7. Unlawful assembly. 8. Offensive conduct conducive to breach of the peace. 9. Forcible entry. And 10. Allegedly carrying offensive weapons. The charges of conspiracy to commit crime and rioting, in our opinion, are inadequate. I was away a president at the Ghana Journalist Association. Ora Albert Jomfo. Na Ashanti North Region Ghana Water Company Limited na dwumadie bi ekoso ewo Asokore Mampong. Ninga no omo frɛ dwumadie no sɛ Customer Week. Na eno na empanifo pibapiem ewo dwumadie no ase. Ora Theophilus Tewia Collins, one regional manager edema Ashanti North Ghana Water Company Limited. Nsamwa wadema nsamtwerefoni. Company Ashanti North Region Police Commander Ashanti Asokore Mampong. Invited guests, friends from the media, ladies and gentlemen. On behalf of our managing director and on my own behalf, I deem it a great pleasure and privilege to address you today on this important gathering to celebrate our cherished customers. May I also thank the chief and the people of Asokore Mampong and honorable members and other stakeholders for allowing the celebration to be hosted in their jurisdiction. Let me also acknowledge the regional and the district team who have worked around the clock to ensure that we have such a memorable day. Nanache, Customer Service Week is an international celebration which takes place every year in October and is to appreciate the teamwork demands that both parties live up to their expectations. This means that customers of Ghana Water Limited should pay their water bills promptly, as well as GWL customers
or DWL company also keep providing potable water and attend to all customers' complaints. Based on this year's theme, the Ghana Water Limited, Ashanti North Region. Oratio from Australia Collins, Asante Mantemu, and a TV firm, Penny Quantra for the Ghana Water Company. Nana Ampaya wodi kan ayapaja hene ya wo asebu traditional area e won fifi mantemu na nana ade ato ye nuanom ade hye bi ya wonom e wo America mamu eye black Americans no ya wo kyeremo sa wo ba ma Ghana mu asabio wo munya ho sa ase ne ya no mu hu wo mo ho no wo munyina ya Ghana fo ya je won mutum enti won betumi aware ye eno kura ne betumi aboa ya kala be ye fe ye honam beto so abusuan sika babam ebeboa madam na da nyina no ma Ghana no ya nyini from pa enti wokoto asrasa black Americans no a ayon mpampi no na wo meta ba ma Ghana mu ene won mo America mamu no wo reso wo ba che wo mo ankasa de ne fia kokode wudi a aya na ye. Whenever you decide to come here, you decide to come home. This is your home. You are always welcome. Your brother, who is the chaplain of Interior of Maureen, has been exemplary. He's been able to immerse himself in the community. You should see him walking around, smiling, working with the youth. He's really into this. And on behalf of the community, I want to say big thank you to him. Africa can only rise up when its children get together in real time. We either make it work now or we forget about it. And trust me, there is someone who blame us for neglecting this cause. Today, after all these years, we are still here together celebrating our Africanness. We are still looking for the Africa we all want. Can't fail because we at all costs. We need all of us to win. I say your pain. I know what the U.S. has taken you through. I know what the prison system has done to you. But as Africans as you are, I just want to remind you that your ancestors were enslaved. They slept in darkness. They were packed like sardines. But their spirit was never broken. So do not let anything break you. You are welcome. Over here you are great and friends. Over here you are celebrated. I'm not just saying you saw it with your eyes. Come home. You are welcome. This is your home. Get piece of land. Build a home here. Establish a business here. When you find someone attractive, we want you to be assured that we are prepared to ensure you get married. We can only connect when we establish linkages through marriages, through giving birth, through spreading our blood here and over there. Ziana chasa eno no we nana ampa ya wodi kan wono ya pagahene ewo asebu traditional area awia yi baabi a wonam bia no bomoden ne tawasopa ne tie de mekan nyame ye wadom na hu se ka no etwam ye nuamba no e de mizo ene 5G no na mo bomoden pa maka ne ntwam gira kwan che ho ane gira ka no de opa bia topa na ebeboa wo bronya ba GB pa ne koton mesra mo amuton so ni ade mo nyi mizo ne 5G ne bi enso to awia Dr. Silas ene maya no ndam ya tire se mo do mani akire mo ewo ofen so abofo honum usi aka no a gina ka no mizo 5G no ebi ugum bebre tobi ne bo fofofofofofo dudo bia opa bia no onsa beka 0246270221 0246270221 na I care Herbal Center Efra wo Ejoso Zongo Junction wose brefi juoda ekosi mimenda so biti gidig adageni posokura ya re bia nka sebo adwuma de obonu sedwie eno achi se stroke pa na hawo ne nyina no wo ye hu adwuma wo de paroni bam aba ya kese utiti bi bo aposo a una wo kro no hapati no be yi wo hawo bia wo namu e wo nipa bia wuntini no nka semu moja ne be dia fru sane kama Fredmans Danny Heba Colinac Mr. Heba ne have me pharmacy baby otondro bia no I care Herbal Center wondro ya wode abadwa so no adaje ni posokura 0530 721 165 0530 721 165 na cloud internet efra say top high higher yene yenuano Love FM and di ehwane mu ade bia ye internet ade bia no ade bia opese ye internet yema wo bia no top high higher ko a free form ko kasoro a free soro ba form nchemu benkum ni fani mi atire nyina ade bia ye internet bia no e cloud internet 0244 601933 0244 601933 woni mo say abe Herbal Clinic aba na oba ne ba bia ye din ya obia ehwe no enubra hahama enua hini ana odi ye adwuma no finchim krojin sickle cell oboni sedwie eno achi be ma waye mmere e wo mpam bra oba opa wo bra
yɛfunu emu ato ayɛtɛn nneɛma nkɔ yie ɛnam yareɛ na wakɔteɛ wakoma no mmɔ yie kura bɛda ho nkudaa paa na atu wɔ bɛrima wadeɛ no wɔsɛ kɔ anim na ɛba n'akyi da bia wɔfɛre nipa mesrɛ bra na yɛma ne mmra anim bɛyi fɛreɛ no de afiri hɔnom ne nyinaa waharawa ne wɔ brɛ boɔ nom ne adeɛ yareɛ bia wɔ nipadua no anim akyire ɛne hene fadeɛ kɔ bia no abe heba wawodeɛ no koraa no ɛna ɔhawo ne amaneɛ bɛba ho a Dr. Abe tano so patrapa we nyina de firi ho na international so sane de no wakyɛ mu mienu honhom fam ɛne honam fam de yɛ mpaebɔ no wɔde mpaeɛ agye wo firi saa ha no mu na de yɛ honam ani nso nubra ha ma ne nua hene na wɔde yɛ adwuma no Dr. Abe nie nubra ne ha makasa wɔtena bebuo mu enti wo de no ɛyɛ de he friend sesi a na wɔne wo eni enkomo 0243 345 392 0243 345 392 wo pese wo tu kwan kɔ he wo pese wo kosua de anase bia occasion bi na bia wo kɔhwɛ ade keke no asan ba mesra busuafo nyina holidays bi na bia mpese mo kɔ a ne nyina no Express Group ɛna de wo kɔ Canada, USA, sanso na UK, Australia, New Zealand ɛna Germany ɛna wo kɔ a ne nyina no ba bia wo sa wo fa na wokɔ ekoduru asomdue mu na ade na wokɔ ye no na unya value for your money a mesra Express Group ba bia sɛ ubetu kwan no ade bia ye di tu kwan ade bia wo hwehwɛ bia ade bia wo hia ɛka wakwantuo no ho bia no ne ade a wasa won san ka ansa na watu kwan no ne nyina nso so no Express Group ɛna ɛyɛ de ma wo Kumasi, Accra, Tema, East Legon, Takra, Desunyane, Temale na fesu ba bia ne nyina nso so ye wo ho 0244 00 0448 0249 000448 Sowas Herbal Clinic Dr. Sowas nie wase bra ohim school Johnson eno achi barekese be ma ye kafra wate ye o onkwama no wofom enye kora ahode ne nye ne nyina no ye be ye ho adwuma ade amawo sanso so no oba awo ho nsama ye denamu yare na wakote be ma waharawa ne wo brebo no niema enkoyie enubra hahama ne nua hine ye de ye adwuma enwodwo yare na wo so ne nyina no Dr. Sowas nie watrase adaje ni posokora bra ohim school Johnson no achi barekese 0243 282 629 na wajo so akosua abusia general so ya den sem ne nyina esi kuko Veronica Jando akosua so moya Grace any news team ne nyina ya da mo ase yansa for panyi ro asante abo Benedict akosua ajewa akode boaten ene medi meni nana kwabena kese sore so ama Sompa nkomo so for me plemani wone ne dom no abetrase hwe bi na tie bi na wa ha bi kire wo so na ode aba na ya yehu adwuma de ama ya da asem ho ha wie